Tecido à mão com os melhores materiais, incluindo seda e lã, um único tapete persa pode levar anos, e às vezes décadas, para ser criado. Um tapete iraniano de alta qualidade pode custar dezenas de milhares de dólares, e os tapetes antigos são ainda mais caros. Então, como os tapetes persas são feitos e por que são tão caros? Embora o termo tapete persa esteja associado a vários países, os tapetes autênticos e os métodos tradicionais de produção são originários do Irã. Cada tapete persa é considerado uma obra de arte que reflete a história e a cultura iraniana. Existem muitas variedades, diferenciadas por seus materiais, padrões e técnicas de tecelagem. Dos desenhos florais de Isfahan, no Irã Central, aos detalhes finos e intrincados dos tapetes Qom e os tapetes Bidjar compactos e fortes da Vila Curda Ocidental. Os tapetes Gabé, feitos na província de Fars no sudoeste do Irã, são talvez os tapetes mais tradicionais, caracterizados pelos desenhos. یکی از زیبایی‌های گبه اینه که شما همون چیزی که تو ذهن بافنده هست رو می‌بینید. یعنی میشینه یه وقتایی اینجوری بوده که مثلا می‌نشسته توی حیات خونه‌اش، جنگل و کوه و دشت و مزارع و حتی گوسفندها و چیزهای مختلف که می‌دیده رو نقاشی می‌کرد. اصلا گبه از اینجا به وجود اومده. Tradicionalmente, os tapetes persas são feitos de lã de ovelha, que é fervida, fiada e tingida à mão, com corantes naturais feitos de plantas e insetos. Em muitas regiões, como em Yazd, centenas de tecelões podem trabalhar na mesma fábrica, a qualquer momento. No entanto, na província de Fars, onde a tecelagem de tapetes é reconhecida como patrimônio cultural e material da Unesco, os materiais são distribuídos em pequenas aldeias para as mulheres da tribo tecerem em suas casas. میگفتم هر خونه‌ای ممکنه بر فراخور سایز خونه‌اش دار همون سایز داشته باشه. مثلا طرف خانمی ممکنه خونه کوچیکی داشته باشه، دار کوچیک‌تری داره و فرقی که دار فرشای فارس میکنه، مخصوصا حالا تو گبه و اینو سخت میکنه بافتشو، برای بافنده خیلی سخت‌تر میشه، اینه که دار فرشای فارس زمینیه. فرشای فارس به صورت افقیه، یعنی بافنده خیلی باید بیشتر زحمت بکشه، از کمرش خیلی اذیت میشه و باید به این صورت مثل دولا شده این فرش رو کامل به بافه بره جلو. O processo de tecer um tapete persa difere um pouco dependendo da variedade, mas de modo geral, uma base chamada urdidura é colocada na estrutura, chamada de tear. Começando na parte inferior, os tecelões passam os fios de lã entre a urdidura, amarrando nós, chamados de trama. Um tapete de seda altamente detalhado pode ter mais de 1000 nós por cada 6,5 centímetros quadrados, mas a maioria deles não são avaliados pela contagem, mas sim por seus materiais, desenhos e tamanho geral. و به طبع هر چی که فرش بزرگتر میشه خب زمانش بیشتر میشه و یه وقتایی یه گبه ها یا یه فرش هایی که مثلا خیلی بزرگترن دیگه یه نفر نمیتونه ببافه، احتیاج به 4 نفر 3 نفر کنار هم با هم باید اینو بیارنش به قول معروف بالا. خب این ضربه در مثلا یه گبه 12 متری رو اگه یه نفر بخواد ببافه شاید 2 سال طول بکشه، ولی چون 4 نفر با هم شروع میکنن به بافت، تقسیم به 4 میشه، مثلا میتونه تو 6 ماه 7 ماه این bafte بشه. 1 متر گبه رو تقریبا بین 1 ماه تا 2 ماه یه نفر میتونه 1 متر گبه ببافه. Embora algumas variedades de tapetes persas sigam algumas especificações de desenhos, os tapetes gabé geralmente são improvisados, com o tecelão adicionando temas tradicionais, como cabras, árvores e bonecas. با فرمول نداره، اینو باید با گوشت و پوست و استخونتون حس کنید. کلکیت زدن رو، بافتن فرش رو، گره ها رو درست چیز کردن. جالب این که کسی که مثلا یه فرش قشقایی خوب میبافه، این نمیتونه بره یه فرش تبریز خوب ببافه، یا اون کسی که یه فرش تبریز عالی میبافه نمیتونه بره یه فرش شاید اصفهان خوب ببافه. و جذابیت و بامزه است اینو بدونیم که جالبه که هر منطقه‌ای یه فرش رو میتونه خوب ببافه. A origem desses tapetes remonta a pelo menos 2500 anos, durante o reinado do Império Persa, e se estendeu por todos os países vizinhos, incluindo o que hoje é conhecido como a Turquia.
O legado e a tradição da fabricação de tapetes ainda permanecem lá. Na verdade, em 2018 a Turquia exportou 1,9 bilhões de dólares em tapetes por todo o mundo, muito mais que o Irão, com 35 milhões. Como os iranianos, os tapetes turcos às vezes podem ser considerados tapetes persas autênticos. O tapete persa mais caro já comprado foi um do século XVII, com padrão de vaso, que foi vendido em Londres em um leilão em junho de 2013 por 33,8 milhões de dólares. Mas, apesar da rica história na produção de tapetes feitos à mão, no Irão, os tapetes tribais produzidos nas aldeias podem estar ameaçados pela falta de jovens talentos para a tecelagem. بافنده اولین پلشه، خب مطمئنا کمترین سود رو میبره تا میرسه تا بخوایم اینو واقعا. خب این خیلی تعداد زیادی هستن که وسط این از شاید ارتزاق میکنن از پول این فرش، ولی آره بافنده خب چیز کمتر از همه اینا نسبت به هنری که داره گیرش میاد. خب این متاسفانه اشکال کاره. من میتونم بهتون حالا با این وضعی که میبینیم قول بدم شاید 15 سال دیگه بگم این زودی نهایتاً چیزی از فرش هنریه که همه نمیتونن یادش بگیرن، باید تو خود اونها باشن. متاسفانه جوانترهاشون، دخترها و کسایی که خب توی خونه های عشایرها مثلا مادرش فرش بافت، وقتشون، حوصله‌شون، حسشون نمیذارن واسه یه فرش بافتن، چون مادرهاشون رو دیدن که چقدر شاید بیمار شدن، مریض شدن، کمردرد، دست‌درد اینا. بله فرش تقریبا تا 15-20 سال دیگه با این سیستم که داره میره جلو